To bi značilo da ćemo zajednički uložiti sav potreban napor da definitivno ono što je obilježilo našu prošlost, a to je više od 100 godina povremenih sukoba, nažalost, sa brojnim zločinima i do genocida, da ćemo tu svoju prošlost nastojati iskoristiti kao energiju za budućnost, u smislu pouke kako se to više nikada ne bi ponovilo. Dosta nam je više odnosa u kome ćemo jedni druge smatrati za problem, pa čak i opasnost. Dosta nam je više odnosa gdje će oni nas nazivati Turcima, a mi njih Vlasima ili kojekakvim drugim imenima, posebno u odsustvu, a kad se susretnemo sa pomalo kurtoazije, nešto ljepše. Mislim da mi, a posebno naša buduća pokoljenja, imamo i imaju pravo na drugačiju budućnost.